Mulai. Ya, gerak. Lencang, kanan, gerak. Tiga, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Lamar, nomor serta 4. Baru putih dari SD Negeri Kalian 03 siap mengikuti lomba PPP. Lanjutkan. Lanjutkan. Ya, gerak. Lencang, kanan, gerak. Tiga, gerak. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap serong kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Jalan di tempat, gerak. Berhenti. Gerak. Istirahat di tempat, gerak. Nomor serta 4 baru putih dari SD Negeri Kalian 03 telah selesai mengikuti lomba PPP. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat.